الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب هذا المقام الجد عبد وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوان ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa anis Sa'ib bin Jathamah, saking Sayyidina Sa'ib bin Jathamah, Sa'bi bin Jathamah radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Sa'ib bin Jathamah. Qala dawu sapa As-Sa'ib, su'ila den suwene pirsa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, den suwene pirsa an ahli dari saking ahli desa, minal musyrikina saking golongane wong kang padha musyrik, ane nyembah selain Gusti Allah. Yubayyituna halet den serang ing dalem waktu bengi sapa si ahlud dar. Yubayyituna halet den serang ing dalem waktu bengi sapa si ahli dar, oleh den serang yubayyituna halet den serang sapa si waktu bengi sapa si ahli dar, fayusibuna mongko padha ngenani sapa si wong-wong kang padha nyerang, yakni kaum muslimin. Fayusibuna mongko padha mekenani tepak, fayusibuna mongko padha mekenani sapa si wong-wong kang padha nyerang garis miring kaum muslimin, merkoleh min nisaihim saking wong-wong wadone ahli dar, min nisaihim saking wong-wong wadoni ahli dar, wa dzarariyihim lan anak-anak turunani ahli dar, yani bocah-bocahe ahli dar, wa dzarariyihim lan anak-anak turunani utawa bocah-bocahe ahli dar. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum utawi nisa lan nisaihim wa dzarariyihim iku minhum saking ahli dar. Hum utawi nisa lan nisaihim lan dzarariyihim, yakni garis miring bil ikhtilat, karena bercampur jadi satu antara kaum musyrikin ban orang-orang bini ban kanak kene, iku minhum setengah saking golongani ahli dar. Muttafaqun alaih, utawi kiku hadis muttafaq alaih. Dari Sayyidina Sa'ib bin Jathamah, beliau meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanyaaki tentang keadaan bagaimana ketika ada seseorang yang menyerang satu kelompok, yakni kaum muslimin, orang-orang Islam yang menyerang satu kelompok minal musyrikin, dan kelompok tadi itu dari golongannya orang musyrik.
yubayyituna, yang mana ahlud dar yakni minal musyrikin tersebut diserang pada waktu malam, berarti gerilya. Nah, nyerang waktu malam berarti gerilya. Fayusibuna min nisaihim wa dhararihim, tanpa sengaja orang yang menyerang tadi itu tidak sengaja mengenai daripada nisa wa dhararihim, perempuan-perempuan mereka kaum musyrikin dan anak-anak mereka kaum musyrikin. Jadi beda orang Islam nyerangnya situng tempat, situng desa atau situng kelompok. Nah, ahlud dar, orang-orang sekitar nikah, kaum musyrikin nikah menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai tameng. Mau tidak mau, tak bisa hindari. Merkena aku lagi buru tambahin hum utawi nisaihim wa dararihim al-ikhtilat, perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka yang bercampur aduk dengan kaum musyrikin karena tidak bisa dipisah. Cuk semuku nyerang orang kafir tok tak bisa. Karena dari situng acampur dari situng bi orang-orang bi kanak kene ben orang-orang bine, sedangkan umat Islam elarang nyerang orang bine bi kanak-kanak kene. Katipun kenapa kak dinto ya Rasulullah, ketika perang yubayyitun, perang malam tak bisa membedakan kemalake, kembine, kemakanak kene, karena mereka bercampur di situ, sedangkan kaum muslimin harus menyerang waktu malam. Mata pak ke orang bine atau bertempat kanak kene, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adubuhum, mereka orang perempuan, hum minhum, perempuan-perempuan kaum musyrikin dan anak-anak kaum musyrikin, minhum, mereka adalah satu golongan daripada orang yang musyrik. Dari hadis ini kan yang muttafaq alaih. Dari hadis ini kan neng napanya mana neng keterangan Kak Dinto banyak para ulama berbeda pendapat. Pertama, hadis nikah adalah dalil diperbolehkannya membunuh perempuan-perempuan kaum musyrikin dan anak-anak kaum musyrikin ketika mereka mencampur jadi satu atau mereka dijadikan sebagai tameng. Orang bine kebe tameng, sop aja tak serang. Bene kebe tameng tembok atau tameng bangunan, tameng orang bine atau kana gini. Karena kanjeng Nabi ada hum minhum, bine bi kanak kene sepaten bi umat Islam jadi ya kaum muslimin se agria tengah malam nikah tak masalah. Dari hadis nikah berarti oleh hukumah nyerang orang bine atau bekanak kene mon dengan catatan kanak kene ben orang bine kelek ke tameng bi orang-orang kafir. Nah, pendapat kedua enten aneka wa qad ikhtalafa ulama fi hadza. Dari hadis nikah banyak di antara para ulama beda syadabu naha an qatlin nisa, beda saya mencegah. Dari hadis nikah juga banyak daripada kalangan ulama karena beda situng kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah, maka kanjeng Nabi menemui kasus orang bine pateh. Lamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah, utiya bimra'atin maktulatin, kanjeng Nabi esodoren kasus bedoreng bine pateh. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu makanat hadhihi tuqatil, ta oleh orang binere perang, ta oleh orang binere pateh. Wa naha an qatlin nisa, dan Nabi mencegah daripada membunuh perempuan-perempuan. Aneka ulama saya berpendapat bahwa ta oleh hukumah menyerang orang bini atau bekanak kene karena Nabi ngelarang matein orang bini atau bekanak kene. Bon jelasnya.
Wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadza, sedangkan para ulama khilaf beda-beda pendapat ning dalam masalah hadits nikah. Fadhhab Syafi'i wa Abu Hanifah wal jumhur, maka berpendapatlah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, wal jumhur dan jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat ila jawazi qatlin nisa wasibyan fil bayat, diperbolehkannya oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, jumhurul ulama memperbolehkan membunuh perempuan dan anak kecil fil bayat karena mereka sudah menjadikan mereka sebagai tameng. Tak bisa dari mau joreng pacil campur di situ. Antara laki bini, antara orang bini bikana kene nikah campur bi orang-orang senyerang ke umat Islam ini tak bisa dibedakan. Maka pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah dan jumhurul ulama jawazi qatlin nisa wasibyan fil bayat, oleh hukum menyerang orang bini dalam perang gerilya ini oleh, karena tak bisa membedakan. Tak bisa membedakan, tak bisa napa untuk berhati-hati, tak mungkin karena keadaan juga malam ben orang bini ben orang laki ben kanak kene gelek gawe tameng. Bersadabu dari hum min hum, nah, dari pendapat dari jawaban Kanjeng Nabi nikah hum min hum ini kemudian jadi hukum. Hum mereka sera an-nisa wasibyan, orang bini ben kanak kene. Hum min hum bersadabu fi ibahatil gatl. Jawaban dari Nabi berarti ibahatul gatl tab'an la qasdan, norak bunte benih untuk sengaja matain orang bini atau kanak kene. Benih karena mengarah secara langsung cok semungkuan nembak, benih nembak da orang bini, tak yara aki da orang bini. Tetap cok sampai andi unsur sengaja matain kanak kene atau orang bini, tetap patein orang si kafir gelo. Tab'an karena pun norok bunte, la qasdan benih karena qasad, benih karena unsur kesengajaan. Bida mungkin mun sampean niat matiin orang bini atau berniat matiin kanak kene, bida hukumah. Karena ke dalam peperangan bekto malam gerilya, terus kanak kene bin orang bini gelek kebai tameng, supaya tak serang, abe nyerang tapi ngakui tameng orang bini tetep soro pate sekali, cek niat matiin orang bini atau kanak kene niat nyerang da orang kafir. Adapun kare mate keneng usat keneng pasar keneng tombak sampai mate benih karena qasad, benih karena sengaja. Hum min hum karena mereka bagian daripada kaum musyrikin. Nikah pendapat pertama dari qauluhu hum min hum ay fi ibahatil gatl tab'an la qasdan. Naam. Wa dhahaba Malik wal Auza'i ila annahu la yajuz qatlun nisa wasibyan. Pendapat Imam Malik, pendapat Imam Auza'i, la yajuzu qatlun nisa'i wasibyani. Ta'oleh hukuma mateen orang laki, mateen orang bini ben kanak kene. Apapun keadaannya, menurut pendapat Imam Malik dan Imam Auza'i. Kecuali mereka tahassanu bihisnin aw safi bihisnin, kecuali mereka menjadikan perempuan atau bekanak kene tahassun dadi aki benteng sabuk yado nek bini sabuk yado kanak kene sabuk yado abon nyerang dari budi nembak dari budi masar dari budi numpuk dari budi saya yado ke betameng orang bini bikanak kene, kecuali mun senikah mun karo ki dalam bungko tabane situng tempat jaban Imam Malik dan Imam Auza'i taon lewate. Kecuali muntahassun menapanya mana orang bini ben kanak kene gele kebai benteng kebai keamanan. Kebai benteng kebai keamanan. Nah. Ala kulli hal banyak para ulama ikan to beda syadabu tak oleh, beda syadabu oleh. Bahkan beda syadabu hum min hum nikah napanya mana beda telok, beda dua arti hum min hum. Mereka Kanjeng Nabi ada bu hum min hum. Hum mereka perempuan kaum musyrikin, anak-anak kaum musyrikin, min hum benar burudak musyrikin, hum min ahli nar. Karena bina orang musyrik ya musyrik, anak-anak orang si musyrik juga
musyrik berarti min ahlin nar kening mate. Hum minhum maksudnya minhum min ahlin nar. Beda boleh saja bu. Dalam masalah hum minhum nika wathani annahum min ahlil jannah. Hum utawi si asibyan kana kene min ahlil jannah. Fi sibyan. Merkena tak oleh matain kana kene hum minhum ahum burud ahlil jannah. Luar biasa para ulama ya. Ngarteen situng hadis ini kampon kebai pan berempan landasan hukum sehingga para ulama berbeda pendapat nih dinto. Berdasar debu hum minhum hum bagian daripada kaum musyrikin. Berdasar debu hum minhum hum bagian min ahlil jannah bagian daripada ahli swarga berarti mun bagian daripada ahli swarga tak oleh hukumah mateen kana kene. Jelasnya nah, nikah dalam masalah peperangan filbayat, peperangan gerilya, peperangan malam sehingga tak bisa membedakan kama masih harus PTN, kama masih harus elindungin tak bisa pesa. Nah, mereka orang yang perang nikah banyak syarat tah. Orang yang perang nikah banyak syarat tah. Tak ben seroben orang yang perang nikah. Mun sampean dadi tentara aja tentara sampean masuk tentara Indonesia ini Pak. Panon aja tak boleh. Tak boleh panon tentara panon tak boleh. Takut pada seragam pada belurik. Jadi tentara Republik Indonesia nih kamu melarang. Mangkimban tentara kecamatan. Sobu. Toleh tentara kecamatan. Mama Jibu seroti tentara. Terus tembak kapi maji. Hereng letak pate awas. Harus merepat, harus ongku bersih, harus pada ngongku. Jadi mungkin perang malam jaring aben tak praste gerilya boleh tak kaler kancan pedengi sana deki. Masuk tentara Indonesia ini kerepot kudu tegi nemu tentara ini gini nggak dopir diri ada sobung tentara ini gini kudu aja tegi raju dong pal dempal. Dibaca sini kekudu nereng perang nih kawan. Ini kini kada topir kalau leer nembanteng lagi ila cengekan. Kayak masih kene luas kan segini aja hampir ada bunyian apa deh. Nah, jadi dalam masalah peperangan ini juga beda napa ADRT nih, beda aturan, beda tata cara. Jadi harus melalui perintah-perintah dari atasan, dilarang menyerang perempuan, dilarang menyerang anak kecil, dilarang merusak tempat ibadah, dilarang merusak tempat pendidikan, dan ini juga harus sepatuin, Nah, kadang orang-orang licik, orang-orang si tak bengal, orang bine kebetameng, kebetameng, masuk ke pasar khusus sering bine, penyusup nih kalau. Orang-orang sing ngane kene tak jentel. Orang bini sing kebetaming. Ya saya mau orang bini. Atau kare bireng bini. Akeh kete bireng bini. Sampeyan perang bini. Ya tak gaya sekali. Bunuh area perang bini nah. Mata na colon yo, mata na kason dua perang bini nah. Kita pantes. Tak pantas perkara atokar tak apa-apa atokar sing baca pada beres atokar bibi ini ya biasa ngarang pada beres saya tak oleh rene kon nokol reng bine tak oleh la tadribil wajha cak nampelengan wala tuqabbih cak ngajaan coba ke reng bine dalam rumah tangga pun tak oleh nokol reng bine ni kan oleh tokol saya ghairu mubarreh tokolan saya tak keluar dere neka pun mun sekira tokol bisa cerah mun sekira tambah ada ditambah aja tokol dalam mai beli je lah imsakin bi ma'rufin au tasrihin bi ihsan mun sampean ki seneng
imsak bima'ruf, pertahanaki kelaban cara bagus. Mun sampean ki seneng ke binena, sampean ki eman dek binena, sampean ki sayang ki cinta ke sebine, imsak teku pertahanaki bima'ruf kelaban cara baik, au tasrihin bi ihsan. Mun sampean tak seneng, tasrihin bi ihsan, pebali kelaban cara bagus, cek tokol, cek bentengaki, cek tempeleng, cek jotos, di bapak jeniser. Au tasrihin bi ihsan nih ke Islam nih kah? Pasar aki tak kuat pula pak, tak sanggup pula. Apa jo ngobuh, pon, hajak bini kecim pula. Pon kayak pasar aki nih. Dalam rumah tangga kita oleh nokol orang bini apa boleh dalam peperangan. Dalam rumah tangga nokol kanak kene, nokol orang bini tak oleh. Ngucaan coba ya tak oleh. Wala tu kobe je ngucaan coba ya tak oleh. Oh setan je lah, kan ngucap setan ke bini. Berarti laki ni jadi rengkong. Ini di mana bersetan lagi orang. Ngucap ronggorongon sebini. Cek ni kadang tebareng bini ngak nikah. Ya, jadi kutu beda aturan tibi dalam rumah tangga, beda aturan dalam peperangan juga beda aturan. Nah, nikah hum min hum nikah. Bahkan semarena nikah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beda riwayat bahwa ketika Sayyidina Khalid bin Walid menuju situng peperangan bi Kanjeng Nabi sosol. Saat nikah orang Islam senyerang orang kafir, cek semongko tepak kering bini tak masalah. Akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid berangkat ke situng tempat peperangan. Lalu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makon situng sahabat untuk nyosol Sayyidina Khalid bin Walid. Sosol Khalid bin Walid, cepat entarin Khalid bin Walid, temuin Khalid bin Walid bahwa dilarang membunuh kanak kene benoreng bini. Beda riwayat nikah, singkir riwayat nikah si memperkuat bahwa tak oleh hukum menyerang kanak kene atau orang bini. Nah, nikah aturan-aturan dalam peperangan gerilya. Perang gerilya ini ke perang malam. Indonesia pernah perang gerilya ini juga pernah. Lah sampai makin ini ke gerilya ini ke beda pak. Gerilyawan ini ke beda. Menyerang umat Islam makin secara gerilya, secara tak terang-terangan. Serang lebet TV, serang lebet YouTube, serang lebet internet, terus serang gerilya umat Islam nih kah? Keng tak sadar. Pacet nyerang tak kelaban jet tempur. Tak nyerang kelaban helikopter, tak nyerang kelaban bom, tak nyerang kelaban kapal terbang, tak nyerang kelaban tank, nyerang kelaban cara gerilya. Dari gerilya ada yang tahu. Perangin kelaban cara gerilya. Ana mau terang-terangan, takut orang kafir nih apa? Orang kafir nih mau nyerang orang Islam secara langsung, secara nyata, berhadapan satu lawan satu, tak kira bengal. Cara gerilya, makin tak nyerang malam, keng nyerang kelaban cara halus. Kebiasaan orang Islam, ikente, serang tete, serang alirne, serang agama, terus serang tak kira ambu. Mereka dalam Al-Quran je bener lah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah Ta'ala pun ada walan tarda, radiya yarda, lan masuk ke fi'il mudhari. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Sampai dunia kiamat orang kafir tak bakal ridho, tak bakal neneng mun sampean ki memeluk agama Islam. Hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk bergerilya menyerang umat Islam apapun caranya, dengan membunuh anak-anak, dengan membunuh kaum perempuan mereka umat Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikuti agama mereka, menyembah sesembahan mereka. Tak mungkin hari pun Gusti Allah darem macam dia. Mak dadi mangkin akrabi orang kafir, seneng akan cabi orang kafir, bahkan idolan orang kafir. Ajib. Siapa sih tadi idola? Bastian. Wah punya aman Bastian. Siapa no? Idola nah Mekel.
Aduh jago karo ngakan puhung ngam idola ke Mekel ban. Idola aja orang yang soleh. Mekel aslinya Mikail nih kak. Keng bi orang Kristen nih kak egente Mekel. Ibrahim, Abraham, Yusuf, Yosef. Terus aku kabi Yusuf, Yosef, Ibrahim, Abraham. Egente Mikail, Mekel. Sing ke idola-idola orang Islam mangkene kak terhipnotis bi orang-orang kafir punan pak. Lagu musik ke osom oleng kapi musik ke. Aduh cek speaker monye oleng ada bahasa sekali. Gerilya umat Islam nih kak. Gerilya. Enten tak ya bom monye ya bom rame. Terus rongrong nih kapun, rongrong punan. Hatta tatabi'a millatahum sampai sedikit demi sedikit pakai nasi etero, kebiasaan nasi etero, cara nasi etero, akhlak nasi etero, pak napa agama nasi etero, pangeran nasi etero. Ini kapan terjadi nih kawan? Kristenisasi mandiman, pemurtatan mandiman. Target utama harus Islam, harus murtad. Eko bailah nabi anyar, eko bailah malaikat anyar. Terus rongrong terus. Karena orang kafir ini keterom ngerosak ke Islam kelebihan cara Islam, Pak. Terong ngerosak Islam kelebihan cara Islam. Islam iki sing ngerosak nih kah? Nauzubillah. Jadi kudu sadar ki minimal si dateng nih kak pertahanan ki keluarga nah. Otak bisa mereng ke nasihat nikah, otak bisa menyaksikan pengajian nikah. Karena mereka pun yenas dalam Al-Quran walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Arapa mecek ri sini ngeding ayat mau nerangaki tentang jihad ri arapa? Mecek ke telako penga. Mun amo sobi orang kafir mecek ke telako penga. Mun amo sobi orang Islam mecek seneng. Atau pada Islam Al-Quran apa ada, kiblat apa ada, nabi apa ada, sujud apa ada. Apa saya bahas sama telah perang setretana. Mau bahas tentang orang kafir nyembah berhala. Bodoh istilah doa bersama antar agama, bodoh lintas agama itu apa? Hilati nela korang de rahmat toleransi umat Islam dah. Lakum dinukum waliyadin. Tak usah nero cara ibadah nah. Orang kafir tak usah nero cara ibadah kan pun cukup punan. Cukup punan. Ini ke cara toleransi kul panjenengan, kebablasan akhirat pada Islam ayat tu Pak. Gerilya umat Islam ni ke gerilya. Saya ketakok situng orang kafir cek sampai umat Islam bersatu. Tocukna harus cerai berai, harus tokaran. Gerilya umat Islam ni kan. Tak nyerang kalaban bom, tak nyerang kalaban Maryam. Indonesia di Maryam tak tu letuk lebih lah Maryam Belina. Maryam tak tu letuk je letuk dalam medak mon dia Maryam je. Perjuangan ulama, cok tanya aki, mereka santri tahu saya belajar dan cinta NKRI, kadaluarsa kakelah. Ada senegak aki Indonesia merdeka re ulama kia bener karo pahlawan biasa para ulama pejuang-pejuang para ulama Sidogiri pak sampai mangkene bom ke keloneng bom ruah ke sepo pak ngajar gluduk apa kasan cong pola kates geger bom tak letu baru karena siapa je tak baru karena ulama kapal yang temen bola iso tak jalan Pak. Mun bener barokan ulama Pak. Bila entar dak Pak Abdullah, ki sama Ruwah sama PKI sama macam-macam, pada entar dak kiai kapi kok. Beri arta tabur cong, deki ada bulan teh tabur, cekeru biru. Jadi tentara-tentaran Allah Subhanahu buru beri arta. Pas Pak Mufid Siti Asman berang entar ke bula. Neka Pak Mufid arta sekilo. Kebekon lagi mapit cara bola.
Nah apa nih kiai anu abet kolek apa nyaman arta ke perang di kibi belente manjan mah pede kolek ya beri tapai lain lah nan kiai lah tak pada kiai kon beri seperkum iso tabur iso biru juga pak nggak tentara buru belente gini kan iya bayang aki jarang bambu runcing bisa menang masuk kapal ini tak masuk akal bambu runcing pereng peloncong bisa menang masuk belente di menem mun bene barokana para lah mangken ulama eka moso ulama yokom dalam masih sering ulama rese memperjuangkan agama produksi nakona kasih mempertahankan agama kok mempertahankan negara wicak belain cintain KRI laju kake bener beceng leja omongan masalah KRI harga mati lah santri lebih lah cerin pon doktrin bi para ulama hubbul watan minal iman ada guru ngerosak tanah air ke sobung ada ulama mengajarkan ngerosak kesatuan dan persatuan umat Islam Indonesia ini tak ada tapi belin hubbul watan minal iman pon saya pegel ngolah bahagian kau lah negara kadin to mentah banyak onda ke Allah Subhanahu wa taala mentermuka Indonesia ini parengna tentram aman amin Allahumma sera abai orang sing ngerosak Indonesia khusus ngerosak umat Islam nih kah mentermuka panjor tinu Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin keng kudu siap dela siap siaga perang bila baik kutu keng siap perang tibi sampean beri arta eka kolak beri apa mau ledaya beri kolat ke tameng apa gongso beri pelapa reng kona bilan pon sini kembali ke bilan mau beri dramian nyok jang dramian berangkat jalan beri dramian iso menang mau sedih beri dramian per Masya Allah para guru luar biasa ya jadi nikah napa kekuatan berening doa umat Islam ini bisa kuat ketika bersatu ketika umat Islam ini kebun bercerai-berai ben ketahuilah orang-orang kafir ini tak bakal tinggal diam terus menerus bergerilya menyerang dari segala arah dan segala macam cara neka bahkan kulan di kancahnya manusat nanang di daerah Bromo neka juga otosan dari Al Habib Taufik bin Abdul Ghadir Segaf beliau parengen wakaf masjid king masjid ki aroba compo bila pernah debu ke kula setahun sih kebongkor kula maulid dek saya murtad nih kesantren ampun kurang lebih petok sampai belu seorang terus beri kendaraan gratis sekolah kuliah macam-macam grilia umat Islam nih kak mergana cek nengan harus tahu keadaan agama ini kulit sampean harus oneng keadaan saya terkini si update itu kudu tahu apa sih merugikan agama apa sih menyengsarakan apa jadinya mana menyengsarakan agama bener cuma menyengsarakan rakyat bener menyengsarakan agama kudu oneng kulit sampean cek sampai tak oneng dek keadaan saya nyengseng apa sih dia cek repot nyengsarakan agama kudu oneng kulit sampean ya apa sih merugikan agama harus melek umat Islam rea kudu melak cek tedung to cek kediri tedung lah cek mempe malolo cek kediri mempe na are Islam rea kudu perjuangaki ya cek dung tedungan to cek cuma ngurusin anak bine ruar agama urusi kia kudu melak dari Islam kudu tahu apa sih merugikan bangsa mengsengsarakan rakyatnya nah termoga ilmu si manfaat amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك وذكرك
صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا ننا مع للكتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما قولا وفعلا كرما وارزق نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا. وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بل وبارها خصوصا مهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا علي خلع قسم والفقه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجوه شبو كرب إنسان وخاق بن سالم قطب الربان وشيخ عبد القادر الجيلاني وسنسن شاذلي والإمام النووي والمؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر الأسقلاني وأصول إمام قطب الأنفاس الأحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس قطب مشموت بلاد الحبيب بن الحداد وأبي أحمد بن الهبشي. ثم له صاحب هذا صاحب الحول المرحوم الإمام الحبيب علي بن محمد بن الهبشي صاحب المولد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح القطب البر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر. ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخ النسيقي والحبيب عبد القادر بن سليمان الحبيب النسيقي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه والحبيب صانوس أحمد تانق والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب علي كويتان والحبيب أبو العلامة والحبيب عبد القادر محمد جيل والحبيب علامة محمد بن علي بن عباس الملك وإبراهيم بن سميت وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب محمد الهدر بيضاء الحبيب محمد الهدر بيونيون مسلم وفرم والحبيب شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر شاطر والحبيب سالم وحبيب مهدي وحبيب حسن وحبيب سالم شاطر وأصولهم وفرم. ثم إلى روح جاسم وزوجته هاشم رافع وزوجته. ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجة مزينة الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه. ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسمه الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.